Muraho ndabasuhuje. Aha rero noneho tuje mu ifamu, ubu duhagaze rwose mu ifamu ifite hegitari n'igice, iri ahantu mu murenge wa Rutunga, ariko umurenge uhana imbibi n'uwa Bumbogo. Uwa Bumbogo ni hakurya aho ngaho, uwo musozi muri kureba imbere yanyu, uwa Rutunga ni uyu nguyu. Reka tuze rero tubahe amakuru yimbitse kuri iyi hegitari n'igice, kandi akaba ari n'amakuru yizewe. Murabona ko turi ku mazi neza. Reka tuze rero tubahe amakuru arambuye kuri iyi hegitari n'igice y'ifamu. Nk'uko muri kubibona, ni ahantu hateganyirijwe ifamu, ni ahantu heza cyane hateretse, ngira ngo n'inka muri kuzibona. Reka tuze tubahe amakuru yimbitse kuri iyi hegitari. Ngira ngo muri kuyibona neza, yakisesinga umuhanda, ngira ngo muri kubona ko ari ahantu heza. Hegitari iri hafi n'ikiyaga neza, ni ahantu heza cyane. Nk'uko muri kubibona, ni ifamu irimo n'inka. Mwumve namwe ubuso, 15,000 aho bufashe. Ni ahantu hanini cyane, ngira ngo inka muri kuzibona, ni ahantu heza. Harashaka rero miliyoni 40, miliyoni 40, ariko ziri negosiyabule. Nawe wumva ikintu kiba kiri negosiyabule, ni ukuvuga ko ushobora kuza ukahagereka amafaranga nawe wumva akoroheye, kandi wumva nyine ushaka. Ni negosiyabule 40, uraza bakugabanyirizeho make. Murakubona rero ko ari ahantu heza. Hariya nk'uko nari nabibabwiye mu kanya, ni mu murenge wa Bumbogo. Hejuru hariya ni umurenge wa Bumbogo. Noneho uyu nguyu turimo, wambutse aya mazi uhita ugera mu murenge wa Rutunga. Ubu ni umurenge wa Rutunga. Ni ahantu heza cyane nk'uko muri kuhabona, hari ubuso 15,000 heza. Reka tugere ku nzu y'abashumba, nayo muyirebe. Ni ahantu heza rwose ushobora kuza ugakorera ibintu bikagenda neza cyane. Tubibutsa yuko dufite n'ubundi buso 40,000. Byumvikana neza ko ari hegitari 4 zaba zinarengaho, nazo zishaka amafaranga atarenze miliyoni 70. Ni ahantu rwose ushobora kuza ugashora amafaranga yawe, ibintu bikagenda neza, kuko ni mu gace rwose ubona ko kabereye kororerwamo. Ni ahantu heza cyane. Rero ku bantu bashobora kuba bakunda amafamu, nibaze dukorane, kandi tubibutsa ko muzajya mukora subscribe. Izi mari mujye muzibona bitabagoye. Murabona ko rero aha ni ku nzu y'abashumba, naho harazamuka hakagera hariya hejuru, hakamanuka hagatambika hirya, hakagenda hagatambika iryiriya mubonye hariya hari inka, hakamanuka hakagera ku mazi neza. Mbese hahana imbibi n'ikiyaga neza. Ni ahantu heza ushobora kuza ukahashora amafaranga, ibintu bikagenda neza. Reka tubonane muri video itaha, mberekana iyo hegitari n'izo hegitari 4 ziri hejuru ya 70, ariko zishobora no kujya hasi. Mbese kuko zenda kwegerana, ziri mu murenge umwe, uyu muhanda niwo ugenda ukagerayo. Tuzakora video yaho, umuntu uzaza kureba hano twagenda tukanamwereka aho ngaho. Tugufitiye n'indi hegitari y'ishyamba, reka tuyitungeho kamera wenda tureko. Nayo ni hegitari zigera kuri 3. Ni ishyamba rikuze, ni hejuru hariya muri kubona ibiti bikuze cyane. Niryo ni ahantu naho hari hegitari zigera kuri 3, nazo zikeneye muri miliyoni 70. Ariko ni ishyamba ryeze, ku buryo iryo shyamba bari kurigereka miliyoni 12 gusarura gusa. Ba nyiraho bakayanga bitewe n'uko bashaka kurigurisha ririmo. Rero nimuze tubahe ikaze hano mu murenge wa Rutunga n'umurenge wa Bumbogo, kuko hegitari imwe iri mu murenge wa Bumbogo. Nimuze tubahemo ikaze, turabashimiye kuba mudukurikira.